Al selam armısızlar kadırmendi. Barşa menin doyun paraqşamdagı okurmanlarım. Bugün 3. ayın 5 günü özlörüңүzgө muna zatlarыңызды buyursam mineki koraptap boldum. Azыр endi tez jolda maga salıp berem, renjimeңиздер, kapı suraymiz özlörüңүздөн. Endi muna bir жүрүшү оңай эмес экен. Bunun endi her bir türlü narsesimiz her bir jaktan kirgiztemiz ki kelip boğunca bizge de oңай болуп жаткан жок. Mine bugün mineki saatim düşüp bärini rettip her bir ağalarımızdıkın mineki saatimen salık boyduk. Buyursa bargandan keyin şipaсын görüңүздөр, emdigin bersin. Bugün muna uy kopas çıkıp жатыр mine. Gelinlerimiz жоқтықтан mına үйден istep ettik. Ol kemey mınanı jönдөp жоғалтатын жеріне жоғалтып жүрейін. Bunu endi barganda bauırlastar 15 günde bir ay aştasızlar. Kan basım, yürek kesel adam, yıkabat ayel kişiler tutunma bolmaydı. Bunu mine biz kusap mınanday başlıp koyasızlar. Mine östep turad үйдүн salkın жерine koyup koysanızlar. Mına menin açtып жатканым mına өлkön kumuradan mına 10 kıllık. 10 kıl sizlerge berilmeydi, mına 5 kıl günce beriledi. Biz endi mına saatımga çıkargan жетиспейdi arağımız. Sol üçün biz däwdüngü açtamız. Al endi sizlerge her bir semya bolgandan keyin 5 kıl degen жетет. Misal mınanı aşıgandan keyin mına жерine түшкөн кезде және de üstüne sol burunga özüңüz kuyup жүрген araqlarыңызды kuyasızlar. Odan keyin mına жерди mıktalaysızlar. Mına şümök içinde koy barana nemenede korabında. Mına şümöktü bekitkende su kuyup görüңüzдөр, al men agam akpayma. Akbasa sonunda mınanı silahdan alatınlarını silahdan alıp salasızlar. En sonunda salıp bolgandan keyin arağınızды kuyasız. Sonunda mına buguşluklarınızды arakpen bir juğuңuzдар. Ruğun soyaңdарды juğuңuzдар, arakpen mine birödü juğup koyuңuzдар. Kalgandарын taza suмен juğsanızдар bolat. Mına boğum yüzün juğuğa bolmaydı. O suyunca salasızlar, kanışıp ketedi. Mine agayınдар, bugünkü bir gündük jumusumuz mine osu boldu. Tаңертеңден beri istep жатырмын men mına, nären boldum. Mına mineki hazır 7 adamın günüyorsun. Bunu yaktı da mı bana rettik koyalım. Yaşıng'a salıp bulardan mineki bitti. Sol üçün ağalar endi 1-2 günde barat, koldap kuvattap taratıp koyuңuzдар. Al endi bul kanday auruga emdigen kişiler mına keskinde ötküzbey körüңүздөр. 193 90 46 79 11 menin katımды kosubаңыздар. Bul büyürek kuvatı alısız, büyürekten suğu ötkön. Төсек қатынасы жақсы болмай жатқан, мына аталық гормоны нашар, ұрпақ көре алмай жүрген, бел аяқ мұздап қақсау, ревматизм, белсіздік, сүйек бостық, қойш 40 түрлі ауруға ем десеген артық айтпаймыз. Осындай ауруларға ем ер әйелдер ортақ істетеді. Бұны әйел кісілер аздан ішеді мұны. Ашып болғаннан күнде 2 рөмкеден ішесіздер. Әйел жолдастар 1 рөмке ішсеңіздер болады. Одан кейін үлкен қарт қарияларымыз бар, апаларымыз бар. Mına kol ayaklarınız qaqsap жүр, revmatizm болып жүрсүдер. Mınadan kuyup alıp, күнүгө жатарда аяк колдарыңызга, жоталарыңызга макта менен жаксаңыздар, тура таңертең керемет турасыздар. Өнүнгөн баганагы ревматизм, зың-сың, пың-сың баары жок болот бир аз убакыттан кийин. Буну да айтып кетейин бауырластар. Жарайт, колдоп кубаттап көөн жугуп мени көптөп таратып коюңуздар. Осундай ауырып, ар түрлүү дары-дармек истетип ем көрөлмай жатқан болса, мынаны да істетіп бір көрсін. Енді бұны енді сіздерге бірақ ойбай жағып береді деп айта алмаймыз. Әр адам денсаулық арбасқа, бірақ 80% халқымызға пайда қылып жатыр енді. Сол үшін енді әрқандай бір адамға жағады деген ойдамыз. Сол үшін алып істесеңіздер болады. Күнделікті заттарыңыз шама бар салып беремін ағайындар. Рахмет. Орны іле Текес ауданынан салынады затымыз. Мінеки сенімді табиғи өнімдер. Көріп отырсыздар енді бұны.